कस्तो हावाहुन्डरी आयो गाइस। त्यही भएर फेरि थुक्पा बनाउने प्रोग्राम चल्दैछ गाइस। अर्ग्यानिक थुक्पा गाइस, एक्चुअली थुक्पा है यो एकदम। यो थुक्पाले लगभग 6-7 जनालाई पुग्ने रहेछ है गाइस, थुक्पा बनाएर खाँदा चाहिँ। यो एक्चुअली थुक्पा है गाइस, यत्रो हुन्छ है। गाइस आज नि फेरि हावाहुरी पानी यस्तो आएन, कति जाडो भयो गाइस। त्यही भएर गाइस आज पनि नि हावाहुरी आयो पुरा, पानी परोसम्म दर्केन। त्यही भएर जाडो जाडो भयो र थुक्पा बनाउन थालेको गाइस। यो एउटा थुक्पा हो है, एउटा थुक्पा हो मात्र, एउटाको 300 हो प्राइस चाहिँ। तर एक्चुअली थुक्पाले चाहिँ 6-7 जनाले पुग्ने रहेछ है थुक्पा बनाएर खाँदा चाहिँ। अब चाउमिन बनाउँदा चाहिँ कस्तो 3-4 जनालाई पुग्छ होला हैन। हामी थुक्पा बनाएर खाने चाहिँ 6-7 जना छौँ हामी। एउटा है थुक्पा गाइस यो हेर्नुहोस्, आमा कति धेरै हुने गाइस। थुक्पा बन्यो, अर्ग्यानिक थुक्पा बनाऊ है गाइस। हात धुनु भयो कि भएन? म 500 निकाल्यो नि भाइ आयो। ल